Murakoze cyane, Imana ibampira umugisha. Uyu ni wa munsi dukunze guhuriraho hano tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ni umunsi wa gatanu. Nishimiye kubana namwe aho muri hose. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Abanyarwanda mwese bari mu ntara eshanu z'igihugu tubahaye ikaze. Imana ibampira umugisha. Birashoboka ko hari bamwe batamerewe neza, barimo baca mu buzima butandukanye butaboroheye, ariko nakwihanganisha nkakubwira ngo Imana dukorera irakiza. Imana ikugire neza, ikiganza cy'Uwiteka kibe ku buzima bwawe, ihindure ubuzima urimo, igutabare. Ndabasuhuje mwese rero abanyarwanda mwese bari ahantu hatandukanye. Imana ibampira umugisha. Nongeye kwegereza n'abandi bose bari ku migabane itandukanye iri hirya no hino ku isi. Niyegereje abanyaburayi, niyegereje abari muri Aziya, niyegereje abari muri Amerika zombi, niyegereje bose abantu batandukanye n'abari ku mugabane wa Afurika. Mwese mbahaye ikaze kuri iki kiganiro kugira ngo mugikurikirane. Kirimo ubutumwa bwiza bubasha kuzana impinduka mu buzima bwawe, aho wageragereje henshi mu bintu bitandukanye, ariko ku Mana nta kinanira Imana. Mbahaye ikaze mwese rero kuri iki kiganiro kugira ngo twese Imana ikugire neza, ineza y'Imana ikugireho. Imana igumpere umugisha. Turatangira twiragiza Imana. Nawe aho uri, Imana ikwambika imbaraga. Wera, mu izina rya Yesu dushyize hejuru izina ryawe kandi twongeye kukubaha uyu munsi wa none. Mana, urukubane natwe muri iki kiganiro, dufashe kugira ngo ijambo ryawe ritambuke rigere kuri benshi kandi rihambure benshi, ribakize kandi ritanga ibyiringiro muri benshi. Komeza udufashe, Umwuka Wera akomeze agumane natwe, ukomeze kuduhishurira byinshi tumenye, kandi turushaho gutanga ibyuzuye mu bantu bawe kugira ngo nabo babashe kuba abuzuye. Ndagushimiye Mwami, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Nehemiya. Nehemiya iri hagati y'igitabo cya Ezira n'igitabo cya Esiteri. Igice ni icya mbere ku murongo wa 4 haravuga ngo umutwe w'amagambo gusenga kwa Nehemiya. Murongo wa 4, maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niriza ubusa, nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti, ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuritera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi ku bayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe wumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga k'umugaragu wawe, nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe n'Abisirayeli natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye. Ni koko jyewe n'inzu ya data twagucumuyeho, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe ibyategetswe byose. Amen. Gira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nehemiya yari impunzi mu kindi gihugu, ariko ageze mu kindi gihugu ari impunzi aza kubona akazi ibwami. Sinzi impamvu uyu munsi wenda umwuka yatujyanye mu cyitwa ubwami, ariko nta n'impamvu nini irimo aho ngaho. Twese tubarizwa mu bwami bw'Imana. Nehemiya ngo ahungira mu kindi gihugu, aba umunyage mu kindi gihugu. Aragenda, ageze hanze y'igihugu cyabo, hanyuma aza kubona akazi ibwami. Aba umuhereza wa vino, cyangwa se aba umuntu ugaburira umwami, wita ku mwami. Abo ngaho ariko agakomeza gukurikirana, gushaka kumenya inkuru z'iwabo.
akaba ibwami mu yandi mahanga, ariko ngo agakomeza gushaka kumenya inkuru z'iwabo. Agakora ariko akagira umwanya wo gukurikirana gushaka kumenya amakuru y'iwabo uko hameze. Umunsi umwe Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe ngo yumva inkuru iturutse iwabo. Iyo yamugezeho iyo nkuru yaje imubwira ko iwabo habaye amatongo. Amaze kumva iyo nkuru ngo arababara cyane, ariko ntibyamukuraho gukomeza gukora akazi yari ashinzwe gukora. Igihe yari akomeje gukora akazi, Bibiliya iratubwira ngo igihe yari ajyanye vino ibwami ayishyiriye umwami, umwami ngo yitegereza Nehemiya aramubaza ngo ko mbona ku maso utishimye, habaye iki? Nehemiya aramubwira ati nagize ikibazo, namenye inkuru iwacu ko habaye amatongo. Umwami aramubaza ngo ese urashaka ko tugufasha iki? Aramubwira ngo ni ukunshakira urwandiko rw'inzira no kunshakira urwandiko rwo gutema ibiti mu kibira. Umwami arabimwemerera, arabikora. Mu yandi magambo byihuse amuha uruhushya, aragenda ajya gusana iwabo. Ariko nagira ngo ngaruke kuri aya magambo abiri twasomye hariya twasomye. Bibiliya iravuga ngo maze kumva iyo nkuru ndicara ndarira, ndirira iwacu, niyiriza ubusa, nsenga Imana, mbazi uko bizagenda iwacu ko hamaze gusenyuka, habaye amatongo, nzabigire ne, nzakora iki? Aricara ararira, yiyiriza ubusa, ayoboza Imana uko bizagenda, uko iwabo hazongera kubakwa, ashaka kumenya uko bizagenda, ashaka kumenya icyo Imana izakora. Ngo aricara arasenga, yiyiriza ubusa, yirengagiza ibyo yari arimo, ayoboza Imana. Imana arayibaza, arangiza ngo asengera n'umutima w'umwami uwo yakoreraga, kugira ngo amagambo yose azamubwira azayakire neza atamuguye. Umunsi umwe rero niwo munsi ngo umwami amugeze imbere amujyana icyo kunywa. Umwami nibwo amubazaga ngo niki ko mbona wahindutse ku maso? Turacyari mu mbaraga z'amasengesho ahindura ibintu. Amasengesho akubita kamere y'umuntu agaca bugufi. Amasengesho aragenda akabomora agaca inzira. Amasengesho aragenda akakuvuganira. Amasengesho aragenda agafata umutima w'umuntu agaca bugufi. Amasengesho abasha kuvuguruza imigambi yari iriho igahinduka ubusa. Amasengesho, imbaraga z'amasengesho zihindura ikintu uko cyaba kimeze kose kirahinduka. Nehemiya ngo amaze kumva inkuru y'iwabo yakoze iki? Ndenda kukubaza wowe nawe, ese umaze kumva iyo nkuru? Umaze kumva inkuru y'iwanyu? Umaze kumva inkuru mu kazi? Umaze kumva inkuru mu rugo rwawe? Umaze kumva inkuru mu matwi yawe? Ese iyo nkuru ni iki urimo ukora? Umaze gutangarizwa ko warwaye kanseri? Umaze kwakira iyo nkuru y'uko warwaye kanseri, ugiye gukora iki? Umaze kumenya yuko warwaye uwo mugongo? Umaze kumenya inkuru ko byakugendekeye nabi? Umaze kwakira urwandiko rukubwira yuko bakwirukanye mu kazi? Umaze kwakira inkuru yuko wabeshyewe? Umaze kwakira inkuru bigenda bite? Ese ntusakuriza abandi bantu? Ariko Nehemiya aravuga ngo amaze kumenya inkuru ngo aricara
aratuza, ashyira ubwenge ku gihe, areba uwo ari bubwire, areba uwo ari butekerereze inkuru ze, areba ukuntu biza kugenda byose, ngo aricara aca bugufi, yiyiriza ubusa, ashaka mu maso h'Uwiteka, arayibwira, ayibwira ukuntu kera amagambo Imana yavuganye na Mose. Asubira mu nkuru aramubwira ati, Mana, ntiwibuka ko wavuganye na Mose igihe mwari yayoboraga ubwoko bwawe butwaye mu gihugu cy'isezerano? Ntiwibuka ko wavuze yuko umuntu wese uzagucumuraho nakugarukira uzamwakira? Agenda avuga amagambo nk'ayo ngayo, ayasubiramo. Asubira muri Bibiliya arayivuga, avuga imigenzereze y'Imana, uburyo Imana ikora, avuga imbabazi z'Uwiteka ukuntu ziriho, agenda yibutsa Imana, yibutsa imirimo y'Imana, yibwira. Aramubwira ngo birashoboka ko twagucumuyeho, ariko ndongera nje imbere y'amaso yawe, nje mpagaririye bene wacu, mbasabira imbabazi. Bibiliya iravuga ngo amaze gusenga no kwiriza ubusa, ajya imbere y'umwami, umwami amurushya ajya kubaka iwabo. Nababwiye ngo dufite amasengesho y'iminsi 21 kugira ngo Imana igarure ibyacu. Imana nawe ikugarura ibyawe byanyazwe. Iyo twasenze, Imana ituyobora aho ibyacu biri. Iyo twasenze neza, Imana ituyobora aho ibyacu byanyagiwe. Iyo twasenze neza tukegera Imana, Imana ivugana nayo ikaguhumuriza, ikakubaka. Iyo twegereye Imana tugasenga, Imana iraza ikavugana nayo ikakubwira ngo iyo ndwara urwaye uzayikira. Iyo wegereye Imana usenga Imana iguhishurira ibintu. Imana ikaguhishura imigabo n'imigambi Satani agufiteho. Imana ikakubwira ngo iyi nzira ntuyinyure, nyura muri iyi. Iyo wasenze ukegera Imana ivugana nawe. Bibiliya tubwira ngo Nehemiya amaze kumenya iyi nkuru byagenze bite, ngo yaricaye ararira. Uyu munsi nawe nkuzanira ijambo rivuga ngo nawe icara utekereze ubuzima urimo, utekereze uko bigomba gukemuka, utekereze uko bizagenda, usenga Imana, uyoboza Imana. Hari imbaraga z'amasengesho zihinyura imigambi y'ababisha. Nehemiya nk'uko nawe yatabawe, nawe Imana yagutabara kuri uyu munsi wa none. Imana yagukura muri ubwo burwayi, Imana yagukura muri icyo gisuzuguriro. Nehemiya atabarwa n'Imana ajya kubaka iwawe. Nawe Imana yaguha uburyo ukongera ukubaka. Birashoboka yuko uri mu rubanza ukaba ubona yuko utazarutsinda, ariko mwene data nagira nkubwire ngo Imana niyo irenganura umuntu, Imana niyo iburanira umuntu, Imana niyo itsindishiriza umuntu. Hari abantu babijyanamo ubwesikoro, hari abantu babijyanamo ruswa, ariko Imana yo waje imbere yayo ukayitakambira ukayibwira, Imana irakurenganura, Imana irakuburanira, Imana iragutsindishiriza, Imana igukura mu maboko y'umwanzi ku manywa y'ihangwe abantu bareba, Imana ikagukura mu maboko y'abanzi, Imana ikagutabara. Bibiliya tubwira ngo Yozefu Imana imukura mu rwobo yajugunywemo n'abakuru be, Imana imukuzayo amaboko yayo, ava mu rwobo, Imana iramutabara. Uyu munsi niwe tuvugaho amateka meza. Nawe birashoboka yuko waba uri mu rwobo runaka, ariko Imana yagukura muri urwo rwobo. Uko Imana yatabaye Yozefu, nawe niko yagutabara uyu munsi gukura mu rwobo waba urimo. Imana ishobora kugutabara mu rwobo rwose waba wicayemo,
birashoboka ko nawe waba wicaye mu rwobo rw'uburwayi cyangwa se n'ibindi bintu bitagenda neza mu kazi, ariko Imana ntabwo yita kuri ibyo. Imana icyo yita ku mutima w'umuntu. Imana irashaka umutima wawe. Garukira Imana, garuka, vayo, va muri ibyo, va mu byaha, va mu busambanyi, va mu bujura, va mu bwesikoro, va muri ibyo bintu byose, sohokayo, garuka ku Mana, shaka Imana, tinda imbere y'Imana, hamagara Imana, takambira Uwiteka, icara imbere y'Uwiteka, yihamagare. Imana iratabara, Imana ihindura imibereho, Imana irubaka. Ibyo yubatse ntawe ushobora kubisenya. Haleluya. Nehemiya amaze kumenya inkuru, ahamagara Uwiteka. Birashoboka ko ushobora nawe kuba wakira inkuru muri iki gitondo, inkuru itakumereye neza, inkuru itakunejeje. Birashoboka ko nawe uyu munsi, ijoro ryakeye, wakira inkuru itari nziza. Birashoboka ko nawe muri uku kwezi wakira inkuru itari nziza. Birashoboka ko uyu mwaka kuva watangira ufite inkuru zitameze neza. Ndagira nkubwire ngo hejuru y'izo nkuru ufite hari inkuru nziza Uwiteka yatuzaniye. Imana ikura mu rwobo, Imana ikura mu nzu z'imbohe, igatabara. Haleluya. Niba Imana yaratabaye Nehemiya ikamuha urwandiko rumunyuza mu nzira, kuki Imana wowe itaguha urwandiko rw'ubuzima? Kuki Imana itaguha urwandiko rw'ubuzima? Ni hehe Imana itagusanga ngo iguhe urwandiko rw'ubuzima? Ni hehe Imana itagusanga? Ni ikihe gihugu Imana itagusangamo? Ushobora kuba ugaramye mu bitaro urwaye indwara, Imana ifite amaboko ashobora kumanuka akaza ku buzima bwawe, Imana ikagukiza iyo ndwara. Jyewe ni ibintu niboneye, ni Imana ikiza. Hari umugabo waje ejo bundi aratubwira ati umutwe maze imyaka, sinzi imyaka ndwaye umutwe, ariko umutwe narivuje byaranze. Araza tumusiga amavuta dukura mu gihugu cya Isirayeli, tumusiga amavuta kuri uwo mutwe, tumurambikaho ibiganza, turamusengera. Kuva twamusengera amaze iminsi 5 tumusengeye, ariko yavugana natwe aratubwira ngo sindigera mbona, nagiye kwa muganga ahantu hatandukanye, ariko kuva najya kwa muganga sinigeze mbona imiti ibasha kunyorohereza, mpora ndwaye umutwe. Ariko kuva nasengerwa, aratubwira ngo kuva nasengerwa sindongera kuribwa n'umutwe. Ntabwo ari twebwe dukiza, ni Imana ikiza. Imana twizeye, imbaraga zayo ziba muri twe. Mwene data uri muzerera hano ku isi, isi ntacyo yakumarira udafite Imana. Isi ntacyo yakugezaho udafite Yesu. Nehemiya yagombaga kunezezwa naho yari ari bwami, akarya akanezerwa, akaryama neza, ariko ngo yari afite umutima utaguwe neza kubera iwabo. Kuki uguwe neza by'akanya gatoya kandi ko bizashira? Ko mbona uri ahantu uguwe neza wumva ubuzima ari ubuzima, kwejo bizashira. Mwene data, nakubwira ngo garukira Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Tabariza Uwiteka, bagutabaza abantu. Abantu barahindagurika, abantu bajya bahindagurika, abantu barahindagurika. Mama muri kumwe mu gitondo, wagera ku manywa ugasanga wa muntu wo mwari kumwe mu gitondo si wa wundi. Abantu turahindagurika, ariko Imana ntihindagurika, ihora ari Imana ibihe byose. Ni Imana ishobora byose. Uko Imana yatabaye Nehemiya, nawe yitabaze, yihamagare, garukira Uwiteka, Imana igutabare. Imana ni inyambabazi. Nawe hindukira urebe inzira urimo niba ariyo. Nusanga atariyo, hindukirira Imana yakuremye, uyiramye, ufukame, usenga Imana, uyihamagare. Imana iragukura muri ubwo buzima. Imana irahindura imibereho yawe.
Imana iragukiza iyo ndwara. Imana irakwambura icyo gisuzuguriro. Haleluya. Imana yampaye impano yo gusengera abarwayi, kandi uko tubikora mu cyubahiro cy'Imana tugenda tubona Imana ikiza abantu. Nawe niba urwaye ukaba uyimaranye imyaka, ukaba uyimaranye amezi, vayo tugusengere Imana. Imana igukure muri izo ndwara. Imana igukure iyo ndwara. Imana igukure muri icyo gisuzuguriro. Nta handi binyura kwa Yesu. Iyo ugarukiye Imana, Imana iratabara. Nkuzaniye ijambo Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa 4, tuhasanze ngo Nehemiya amaze kwakira iyo nkuru yarapfukamye arasenga. Nawe numaze kwakira izo nkuru, pfukama uhamagara Uwiteka. Imana igukura aho hantu, Imana igukure muri ubwo buzima, Imana igukura aho hantu, Imana ikugire neza, Imana ikuburanire, Imana igucire urubanza, Imana iguhagarareho, Imana ikubake. Nta kindi, nta yandi maboko ariho ku isi, ni amaboko y'Imana agira neza. Nta wundi wagukura mu rwobo uretse Imana. Rero reka nsoze nkwibutsa ngo niba wari umaze gusa nk'urambirwa, oya, nakubwira ngo ongera usubire n'ibyiringiro. Imana iracyashobora byose. Imana igutabare rero, ikugire neza. Dufite amasengesho, turacyari masengesho iminsi 21. Niba ushaka kugira ngo wifatanye natwe, vayo dukorera hano i Kanombe, ni hafi. Niba utuye Kanombe, vayo twirirwamo. Ku cyumweru tuba dufite amaterana 2, duterana kuva saa 3 kugeza saa 6 n'igice. Nimugoroba saa 9 tuba dufite igitaramo kirimo za ministeri zitandukanye, harimo gusengera abantu. Vayo twifatanye dusenga Imana, duhamagara Imana. Imana ni umutabazi. Va muri ibyo, va mu kuraguza, va mu guterekera, va muri ibyo bintu byose. Vayo, garukira Imana. Imana niyo izaguha ubuzima bwuzuye. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Rero ndashoje, ndasoza n'ubundi mbabaha umurongo mukwiriye kudushakiraho. Ni 820782 59 04 20. Nsubire muri imwe, 07 8 8 59 04 20. Muradushaka kugirwa inama, gusengerwa n'ibindi. Duhamagare, turikora hano umurimo w'Imana Kanombe, haruguru ya King David. Waba uturutse kuri 15 uzamukira kuri King David, hari agahanda kari haruguru ya King David k'igitaka, uragakomeza konyine kakugeza ku rusengero. Waba uturutse za Remera uje za Kanombe, hari umuhanda bita kuri secteur umanuka ujya kuri King David ku muhanda w'amabuye, uramanuka mu cross hari akazu ka MTN, nuko ukatiraho ukaza muri uwo muhanda wonyine ukakugusha mu wundi, ukareba iburyo bwawe hari urusengero. Vayo twifatanye nawe tugusengere. Wenda gusenga we ntushoboye, vayo tukugira inama, tunagusengere. Imana iracyakiza, Imana iracyabohora abantu bayo. Imana irebaho umugisha. Murakoze kudutega amatwi kandi mukomeze gukurikirana inyigisho zacu. Reka soze nsenga Imana. Ndagushimiye, ndaguhimbaje Mwami, ushimiye ko abanye natwe. Uha umugisha ubwoko bwawe, abari hirya ni hino, abarwayi bakiza indwara, abashomeri ubaha akazi, abadafite epfo na ruguru Mana ubarengere, pfubyi n'abapfakazi ubibuke ubatabare. Buri muntu wese neza y'Imana igere ku buzima bwe kandi uhindure imibereho yabo, nk'uko watabaye Nehemiya abari kutabara abo bose Mwami, abakira inkuru zitandukanye zitameze neza nk'uko Nehemiya yakiriye, ariko yaciye inzira yo guca bugufi gushaka wowe Mana, kandi niko mutabaye. Niko senge na bose Mwami, abakira izo nkuru zitandukanye zitari nziza, ndabasengeye bayobore, bace bugufi, bongere bashake mu maso hawe Mana. Ibi byose nibabikora, izina ryawe bazaribona rihindura byinshi mu mibereho yabo Mana. Ndagushimiye kubitwemereye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha.